Ni sambuli binanga na turanga kena marama, dhoru kena ngonele au ke kimni na isolisoli, nimbadi ndo batal tu mai ki au, e nanonda ngaunango, ka batokai Tiko nanonda ulutanga levu, na OTIOTI ni MATANITU, e na LEWAI VURAVURA. Nanda ulutanga na ngaunango, sangati na Karisito, sa sagai me vuaviritaki na tui, e na OTIOTI ni MATANITU, e na LEWAI VURAVURA. Sando mandana nonda masu. E ke mani choba na ni mami kalau, ke mami waka binaka, i rao ni o ni wangalara te ki mami, e na ni mami ngaunango, me ke mami warongo ki na nomu ni wasa. Ke msa sureta na nomu ni alotambu, me tiko wat ke mami. Me waka wuli ki mami, me weka ki mami singa ni kila, me ke mami sa wakarara mata kina, chisu na i wakambola. Amen. Nanda ulutanga na ngaunango, sangati Karisito, sa sagai me vuaviritaki na tui, e na OTIOTI ni MATANITU, e na LEWAI VURAVURA. E na vida na mbaki saoti, e wala i tukutuku taikina, e na newspaper, e VURAVURA, ni sagai kune na medai Karisito se na Antichrist. Kara ndusia ni au koe na medai Karisito, endo na turanga na Israeli, e chu na turanga ngo ka dhana ko Shaman Lee, ka laura ini Tiko woli na nona ngaboka na fika na ono. Na loma ni rosa nga wulu na mbaki saoti. Ia asyanga mani nindosar na ka, e wakabutukana. E na nona sa mai kune na turanga ngo, kara na numa na tamata ni say koe na medai Karisito. E na wei tambangau na talanga iso, e vida na tamata rambasi ka mai. Kana numi ni oira na medai Karisito, me wakatagi Henry Kissinger, endua na sekretari ni MATANITU levu ko Amerika. So, era wala, e na sona i wala tukutuku, e na mbaki ronondolu, ni ko Bill Clinton kei na rabobo mai mbolatanga ni o Prince Charles, ni o raungo era o Antichrist. E levu na lotu wa Karisito ni kua, era wambau te Tiko ni o koea na medai Karisito endua na tamata. Darida mandala wasango na Antichrist, na dhabala kena yung balimbali, siya na medai Karisito. And darida na kena wawalangi, na wasa na Antichrist na kena yung balimbali, one who is against, or opposed to, or in the place of Christ. Nindua e Antichrist e sangati Karisito, e vinakata me vi sanga-sanga kay Chisu, e vinakata me taura me nona na nona itutu na lube ni kalau. Sabi na kaya nandangau nungo, and na reida. Navabe kaya na iwala tambu, membaleta na ulutanga, and the reida Tiko, and na nandangau nungo. And the reida na medai Karisito, and na vilati vou, kawalaitu, and na wali watakila, and dusi lestali Tiko kina Taniela. Na iwala ni Taniela, and na vilati Makawa. In the reida na Taniela kena wasebitu, e Tiko kina, na nona reibotu ko Taniela, ka reide kinoko e wa na manu rerewaki, karambasi ka mai wasa-wasa. Taniela kena wasa vitu na tikine rosa wulkatolu, e waritaka wikenda na manu e na prophesy, e wakatakarkartaka na MATANITU. Taniela kena wasa vitu na tikine rosa wulkatolu, e wanditaka wikenda, a keni kawani manu sa keni kawani MATANITU sa na tumbu e VURAVURA. Sama tata wikenda, e nanduna nonda ulutanga sa taraoti ni wana MATANITU ngo. Karambasika, e na itubutuwa ni vi MATANITU e na ilutagi VURAVURA, e na vi ngauna sa oti me tika umay na ngauna nei Papiloni. Sa raida ni ndua na ngauna nei Papiloni. E na bola ni wakatakila, e sematiku ke na bola ni Taniela, e wakaitaka wikenda, na manu e wakana laioni ka tamba bagai keli ka reide Tiko Taniela ni mbasi ka mai wasa-wasa sei koe na MATANITU ko Papiloni. Ninda sa reida ngani sei koe ngwana i matai ni MATANITU sana matata wikenda na kena wei tarabi. MATANITU taraba ka veli utaki mai na 5 rau tol sa vulkadiwa. Kina tol nan rau tol sa vulkandua ng bada sei koe na MATANITU ko mitie kay Persia. Watakarkartaka na pera ka wakanda na reida. Na manu karambasi ka mai wasa-wasa. Kaya ni karua e wakana pera. Kaya ni katulu e wakana lepate. Sa ikoy na MATANITU ko krisi. Kabili utagi kina na tamatanganga
ko Alexander na kaleu. Vuaviritaki na matanitu ko Krisi e na tolu ng rau tolu sa vulkandua kinandua ng rau ono sanga vulkawalu ng bada. Abinakan na reida na manumanu e wakana Laioni, matanitu ko Papiloni, matanitu e wakana Pera, sa ikuana matanitu ko Mitike Persia, na reida na Lepatengo, sa ikuana matanitu ko Krisi. Nioti nga na matanitu ko Krisi, and the reida sara na matanitu Reramaki, sa ikuana matanitu Kaukamea, na matanitu ko Roma. Kantua talanga na ngauna ni nona Vuaviritaki nanduan rau ono sanga vulkawalu bada kinabanan rau wit sanga vulkaono na anda na ngauna ni Roma. Ia, darede tiko na man kedengo endusi tiko kina Daniel kena wase rua. Daniel kena wase rua Vuaviritaki na tandra Nebukadnezar endo na mata kaulevu. Ia, ena kai Vuaviritaki na wase vitu Daniela manu tau lewa tau basika mai wasa-wasa. Tau sema wata tiko. Na mata kau wata kena manu lewa wana matanitu ng basika. Papiloni, Mitike Persia, Kirisi, wata kei Roma, na matanitu ko kamea. Sabi naka, ni sauti na matanitu ko Roma sa matata weekenda ni nasinganin do batarau tayo ko VURAVURA, meba kana nung dareda tiko na ulutangan ni Daniel kena wase rua. And dareda, na ilewetini ka reida ko Daniela e na man rerebagingo sema tiko wata ke na aba ni matakau. Nang gangalo tini ni aba ni matakau ya. Isa reida, turang ke na marama, go na ituba-tuba. Ika profetaki e na buku ni londa bula malavingo na makao medo may nangaw na sa tiko kinanggo. Sabi naka, e na londa ngaw nanggo enda na reida tiko na ilewetini. Ka tiko na man rerebagingo. Vuaviritaki bai Daniela. Daniela kena wase bitu na tikina rosa nga vulkaba. Ia na ilewetini e na matanitu ko ya. Sa ilewetini na tui e na tumbu mai. Nioti nga na matanitu ko Roma. Sa ambasika na ilewetini. Wakatakarkarta na tui. Ertau lewetini ertau na tumbu mai. Darede tiko en dola ngauna nei Papiloni, dola ngauna nei Mitike Persia, Kirisi wat kei Roma, ni sa oti na matanitu ko Roma sa tini na matanitu. Sa andui tawase, sa senga ni barongo tale kina rukunin dona lewa. Iyan ay tutugo beba kurumbuitaki ka dana reida na nondangao nongo, na wanu embasi ka kina na Antichrist. Se koe enda usangati Karisito. Sabi na kareda tiko Daniela na ilewetini ngo. Sangai redo koe endo na kabi ba kurumbuitaki. Rongo dala kai tukuna na wasi ni kalo weekenda. E na Daniela na kena wasi bitu na tikine walu dala ngai landi sara tikine rosa vulka lima. E na tikine walu e kane tikine ngo. Niwa waka na numa tiko na ileu. Reda endo na ileu leilai sa tumbu dake mai. E na kenra maliwa. Ia e na tolu na ileu ka tuiliu. Sa dhabu i vuvu e matana. Kine rosa vulka lima. Ia e na daudabuta ko koe na wasada vei koe sa de versar. E na nona redo tiko Daniela na ileu e tinengo. Sanga redo koe ni sa tadabu mai tolu. Kaso sumitaka mai na tolu na ileu ea mai vertone leu tini na ileu. Endua na ileu leilai. Nangona sa ambasi ka mai kina liulelengo, endau da wuta ko koe na wasada vi koe sa de versara. O deo koe sa de versara. Sa matata weekenda koe sa de versara, sai koe na kilo. Sa reda tiko na kena wamadal tagi tiko na Antichrist. Endua vi sanga kena kilo. Endua vi na kata me taura. Meno na itutu ni kilo. Di sa reda turang kena marama na profesengo, embasi ka kina na Antichrist. Dau da vuta na wasada vi koe sa de versara. E na Daniela kena wasibitu na tikine tin katolu, kena tikine tin kabae, reida tiko Daniela, endua e waka na lumini tamata, ona uli ka weekend na tikine go. Endua sa waka na lumini tamata, asa soliwa na lewa, keina bagarogoroko, keina matanitu, merang garabi koe koe na tamata keda nga, keina vivanua,
kena ndui vosa. Anona lewa. Na lewa e senga ni mundu. Ni oti ka anona reido koe ni mbasi ka mai leongo sa lau reitu na lubi ni tamata. Lubi ni tamata, matata wikenda ni ko tisu Karisito. Soli buana lewa. Kena bagaroko. Peiwa nua kena ndui vosa. Nona lewa, na lewa e senga ni mundu. So matata wikenda, na Son of Man, kisena lubi ni tamata. O tisu Karisito. Sa reitu ni tumungo, ele idhawa tiunga, na kaukaua kena lewa, na bagaroko, e na soli nga vi tisu Karisito. Taniela na kena wase bitu, na tikine rosa nga bulka bitu, e kai wikenda, na nona matanitu, e na senga ni mundu. Ia koe na turanga keda nga, e na ngaraibi koea, katalai rau wa. Na sa reida na nondang unongo, na vira rabui, ni tisu Karisito, ke koe na medai Karisito, na kena i tini nga, e na le style na bagaroko, we koe na lubi ni tamata, o tisu Karisito. Samina, kala dapat talia kana wasi ni kalau, e na dakaba na ileu, lai leongo, sena medai Karisito, da reida na wasi ni kalau, e kai wikenda. E na Taniela, na kena wase vitu ya, kane tikinongo, ia e na dau da wuta ko koe na wasa dabi, koe sa deder sara, kana dau wakadada nira, na alo sabsaba, nei koe sa deder sara. Tikine rosa vulkalima, kabana numa me vukida na ngaune so, kena lawa so, ia na soli kina lingana, me oti manda in duana ngauna, ka sotal na ngauna, kan duana tikini ngauna. Na kaukongo na ngone mbasi kumaikina, lewu na kaba kan domumbula, ena dakaba. Ena vosa dabi koe sa deder sara, wakadada nir na alo sabsabane koe sa deder sara, kana numa talanga me vukida na ngauna so, kena lawa so. Ia e kai wikenda na tikinongo turangi na marama. E na tikine rosa vulkalima, ni na soli nga wua indona ngauna. E na senga ni tunde itu nga ka senga ni mundu na kaukongo. E soli nga wua indona ngauna, ke na sotali na ngauna, ke na ndona tiki ni ngauna. Na nona sangati Karisito Tiko na ilewongo. Sabi naka, na ilewongo e sanga me sangata na ibunau. Na tabe da kaba na ilewongo. Enda reida, turangi na marama na kaya da kabu koe, e vina kata saranga, me visa utaka na nona ibunau na karo. Enda na reida na nanda ulutanga na buo ni kwa. Wakadada nir na tamata, ni kalou. Enda reida na koroturanga, ni lotu wa Karisito ko Jerusalemi. Sa tega wa metoso na lotu. Sa andiawayani ki Antioki, mai Syria. Alexandria, mai Echipita. Taki ke Krisi, sa layado saray Roma. Nanguna yado kina na lotu wa Karisito, mai Roma. Sa yado kina me kambay na koro ko Jerusalemi. E na bitu sa ngabul na anda. Na koro turanga ni lotu wa Karisito. May nangonoya turangkin marama, sa toki na ulu ni VURAVURA ni lotu wa Karisito, may Jerusalemi. Balete ni sayado na kaulotu ki Roma. Sayado me budhini katai utaki na tiko liu ni lotu wa Karisito, may Roma nangonoya. Toni tiko na ngauni ni nona VURAVURA na matanitu ko Roma. Ia nangonoya, sa tekebu metumbu na lotu wa Karisito. Endo na ka talei, e wala itu ne wala tukutuku ni nonda history ni VURAVURA, sei koe na kain dauiado e na Milvian Bridge mai Roma. Dauiado kina na vivolvoluti. Ka wala itu kina na nonda vivolvoluti endo na turanga nganga ni Roma na edana Maxentius, wata kei Constantine. Isembera tikuniado na vivolvoluti ongo kei reida endo na Tandra ko Constantine. Wara itekibua, niko sana wara ulako kinaivalu e na Milvian Bridge mai Roma. Na nonra yarangi, na nomu sotia, na nonra isasambai, me de utikina na kauvilatai tisu Karisito. E na ngai rauni nomu kina na kanga. Isamberniado na iwaloya, sa di utikedi, na nonra isasambai, na sotia, karavaru rungi vi Constantine, e na kauvilatai. Amaniado kina na vivolvoluti, e nandele ni wabongo. Kamaninganga kina na mata iwalu ni Constantine. Ayado kina Constantine me matai ni lotu wa Karisito, me VURAVURA na matanitu ko Roma. Kaya malati kina, koe na tamata, era bagato kay tigo mera kay Roma dina,
ni sa yado e ndona lotu wa Karisito me sa liutaka na matanitu ko Roma e nangono ya. Ia, turang kina marama, sa may wakandita kina lotu wa Karisito e na matanitu levo ko Roma. Lakila tiko na matanitu Roma, era singa ni bambauta na kalo. Era ngaraba na kalo matakao. Sa may ndinde na tiko. Sa tega me visau na nravara ni lotu. Koira na lotu wa Karisito. Baletini sa may viwaki kira na lotu pekani. Ena wanua ko Roma. Ena kena matanitu. Kena vuaviritaki. Sa tega butal nga me visau. Na vala ni nonra lotu kina nonra dinata na kalo. Koira na lotu wa Karisito. Sa tega me tumbu en totale. Na vala ni lotu bo. Nda reida na ituku makawa. Ni nonda ituwa ni VURAVURA in a history. Na ngauna sa may ado kinongo. Sa may vagayabuta kina lotu e Roma. Sa ambasika indole vala ni lotu bo. E vara itaka tiku weekenda. Na history books ngo. E landona tikina. Ka weekenda tikina ngo. The new Christians were, as far as thinking and habits went, the same old pagans. Their surge into the church did not wipe out paganism. On the contrary, hordes of baptized pagans meant that paganism had diluted the moral energies of organized Christianity to the point of impotence. Kaya kaya tingin ko, balete ni sama indende Roma. Lai tiku ni lotu liu, lotu wa Karisito. Viwaki kiri na lotu wa pekani. Sa tekivu me waidhala tiku ani wa malua na itobo ni lotu wa Karisito. Sa mayado me molmolumu kina na lotu wa Karisito. Ena ngaula sa ambasika kina indona iwalwal ni lotu bo. Ni sa may wakibata. Na lotu wa Karisito, kena lotu wa pekani. Sa ambasika indona iwalwal ni lotu bo. Ndaraida tiko turangkir marama. Sa yado kina. Me waka molmolumu taki na lotu wa Karisito. Erta ule tolu na ikumukumu tamata. Era bisanga kay Roma na ngono ya. Uir na huralay, Ostrogoths, kena Vandals. Ir sa rediti ko na kasayado. Sangay Roma na iliw-liw ni lotu. E na ngaw go sa tukitaki na itiko-tiko liw ni matanitu ko Roma ki Constantinople may taki. Na ngaw na sayado kina tiko yabo balanggo. Karto wayadora na liw tolungo. To sangay Roma, kina matanitu ko Roma. Sa may vagayautaki e Constantinople. Sangay lako de mai ko na tamatang ganga di Roma. Sangay may vagamolmolumuta na lewe tolungo. Sa yado kina na prophesy turang kinmarama. Na ngauna sa dawi vuvu kina leo tolu na matanitungo arabe sanga tiko. Kina kaya da Kabu tiko na lotu kina matanitu may Roma. Sa tumbo daki tiko endona lotu wou. Sanga imbasika endona koukou wou e VURAVURA. Sa ikoe na koukongo turang kinmarama na Antichrist. Basika na medieval Dark Ages Christian Church. Yado kina na Antichrist system. Me wandi taka na nando ulutanga ni kua na Antichrist e senga ni tamata. Antichrist e koe sangati chisu. Say koe endona walwal ni lotu na system we sanga wata kina kae tutaka na iwola tambu ke chisu Karisito. Go na lotu wo embasika me na ngono ya. Ena matanitu ko Roma. Sanga itigibu me the kava na we kae prophecy taki na kena matai. Basika mayo koe ena tini na iliwo ya ma Europe. Basika mai andona vanua. Sanga tuni vakilai ni lambasika ramai kina. Sanga basika mai na ileu lengo. Keni karua. Kanga ida Kabu koe. Weso somitaka na leo tolo ya. Sarto yali na leo tolo ya. Sanga basika mai na ileu lengo. Pekane tikina taraba na lotu na koukongo. Sanga itegevu me vakayadolo mana. Me vakadadanir na tamata ni kalu. Dabe da Kabu na iliongo. I andau da buta ko koe na vosa dabi koe sa de versara. Kanda vakadadanir na elo sabsabane koe sa de versara.
Taniala kena wase vitu na tikine rosa nga vulka lima. Ona mbasi ka maikina ni leung gwe dhabu ibubu takai tolu. Ngole sa mbasi ka maikina sanga itikibu me wosa dhabi koena kalou. Wakadadhanir na tamata elo sabsabani kalou. Toreida na history books, Western Watchmen, e tukina na iwolo tukutukungo. Kana tikinongo, the church has persecuted. Only a tyro or novice in church history will deny that. When she thinks it's good to use physical force, she will use it. Zaraida na kaya kaba na iliulilingo. Endua na force endo tani. Belete ni waki pa tukina na lotu. Kaba katangai kina na matanitu. Ruona kanda sa ridera ni kuwa. Keni katolo ya na wada danira tamata elo sabsaba. Wena tamata ni kalo. Na keni kaba wada danira tamata ni kalo gai soliwa indona ngauna. El senga ni na tau mundu na nona dakadaka. Na meda I Karisito. Taniela kena wasebitu na tikine rosa vulkalima kani tikina ngo ia ela soli kina lingana ngona koukobungo. Kame oti manda endua na ngauna. Ka sota le na ngauna. Kandua na tikini ngauna. Soli wa endua na ngauna. Na dakadaka kina. Ia na seni dakadaka tinga ka tau mundu. Dara italangane boli bakatakile bosi kino choni na koukongo. Kena kaina dakaba. Kena ngauna. Ena dakadaka kina. Watakilane kena wasitin karua na tinitin kaba. Asa rua na tamba ni keli. Sa soli wana elewa. Me buka kina ko koya. Kina vikau. Kina nona ti kina. Sa laki maroi kina. Enan dua na ngauna. Kena ngauna tale so. Kena bema mani ngauna. Maina mata ni ngata. Dara de tiko na watakilane. Kena iboli taniela erau sema watatiko. Ena tikina ngoe bagang tiko na elewa. Kuira na nona tamata na kalu. Na nona lotu sabsabana kalu. Era vuaviritaki. Ena bibo noe bara utaka na kalu. Ena kaya da kaba na ileu lelengo. Ka soli wai ndona time frames. Ndona ngauna me daga da kina. Ndona ngauna. Kena ngauna tale so. Kena bibo mamani ngauna. Era vuaviritaki na tamata ni kalu. Ena kaya da kaba kwaya kibina lotu ba Karisito. Ndareida na taniela kena wasibitu. E wari takati weekend. Ndua na ngauna. Sotale na ngauna. E tolu na rau ono sanga bulu. Wakalibu taki na rua. Vitu na rau roa sanga bulu. Tiki ni ngauna. Kene balambale vi mama. Na rua tolu na rau ono sanga bulu. E ndo na rau walo sanga bulu. Ni songo ni watakede na fika ngo. Tolu na rau ono sanga bulu. Vitu na rau roa sanga bulu. Kene ndo na rau walo sanga bulu. E kauta mai na ndo na undolu rua na rau ono sanga bulu. Na singa. E nei bola tambu, ndo na singa. San ndo na ambaki. E ana mbalabu ni ngauna. E bagathadhanire tukina na tamate ni kalou. Na ileu leilengo. Dareda ni bola ni bagatakila. Mbito alitunga kina. Na ngauna ngo. Dua na ngauna. Kena ngauna tale so. Kena vima mani ngauna. Maina mata ni ngata. Ninda sa reida na kena bagafikataki. Na ngauna ngo. E tolu na rawana sanga bulu. Ndo na ngauna. Ngauna tale so e baka ruataki na tolu na rau ono sanga bulu. Kani songoni vitu na rau ro sanga bulu. Pe mamani ngauna e ndua na rau walo sanga bulu. I songoni mata. E kautamai na ndua na undolu ro na rau ono sanga bulu na singa. Dua na singa. San dua na ambaki. Kene imbalimbali. E loma ni ndua na undolu ro na rau ono sanga bulu na singa sene ambaki. Wakadada nire tukina na tamata ni kalou. Na ileu lelengo. Dara itana boli bakatakila. Sanga ima imbita indo na fika. E bakandita kina ndolo ndolo ronda wana sanga bulu na singa. Sene ambaki. Bakatakila na kina wasitin karua na tikine ono. Asan rona elewa ki vikau. Kina ndona tikina. Kabara utaka na kalau menona. Mera baka ni koe kina. Kandua na undolu. Rona nrau. Ka ono sanga bulu na singa. Dona singa na ibola tambu. E tau bata na ndone ambaki. Ni waka songo ni bata. Dona undolu rona nrau ono sanga bulu. Na singa. Dona singa sa ndone ambaki. E ana mbalabu ni ngauna. Era waka dadani tumaikina. Koe na tamata ni karu. Sanga mi dhaba. Na vi waka dadani ngo.
E nangauna sa reida kila o Franse na vakandaven ralevu e kava na matanitu ko Roma baga lotu ke Roma baga matanitu. Ko ena kauko vongo ni sando vatana lotu ke na matanitu. Mai rusa kina ortone leo tolu na matanitu ya basi kadake na kauko vongo. Na vakandaven ra e vaga edori. Sanga i talai mai e ndua na turanga ni Franse. Talai koe mai na liu ni matanitu ko Franse na dana Bethiei. Me mai vesuka na tuitambu. Me munduka na nona dagadaka. Na ngaune otikina na nona dagadaka. Na kau Kongo e rauta ni ndono undolu ronan ra uono sanga wulu ne ambaki. Na ngauna e vei wakadadani wulu maikina. Nda reida turankina marama na prophesy e senga wakandoni dhala. E ndonu wakabilaka. E na tinika vitu vio sanga wulu kawalu. Sai koe na ngauna, e tauri waga vesuki. Mai dhaba kina, nandono undolu ronan ra uono sanga wulu na singa, sene ambaki. Ka solibua na kau Kongo me vei waga dhadhani. Na thabutani le kai na prophesy e na dhakava na iliu le lengo. E na visa utakatalanga na ivuna uni kalou. Kai veke anda na wasi ni kalou ya. E na tani ala kena wasi vitu, na tikina roa sanga wulu ka lima. E na numa ko koe me wukida na ngauna iso ke na lawa iso. Na wukida tu na ngauna ni kua. O wale tatiko wikenda na ulu tanga saoti. Na singa i tege umai na nromu ni mata ni singa na ndona singa. Kina ndotale na nromu ni mata ni singa. Na ngone mbasi ka me kina na kau Kongo sa bisa utakatalanga na yala ni singa. E tege butu na singa na tinika rua na mbongi lebu. Ka singa ni pakakine na kaya wasa kine la wasa ni kalou. Na numa me wukida na ngauna iso. Ke na lawa iso. Visa utaka na kame mbaleta na nona singa tambu na kalou. Kana numa talanga me waka tanitaka na nona ivunau na kalou. Ana kaya dhakava na kau Kongo. Era waka dinitaka na kanda ko na lotu waka Roma na visa era dhakava. Ana lotu waka Karisito na ngolo sama umani watakina na lotu watakina matanitu. Taridha manda na kaya adho kina ivunau itini. Na kaya dhakava na ileu lengo. E kautatani na ikarua ni vunau. Na dhaba itiko na ikarua ni vunau. Ka wiki ane tikino ko mo kako ni dhakava wiko e ndua na matakau dheu. Baleta ko irina lotu waka pekani ya renda ungaraba na kalou matakau. Sama ni adho me visa utaka kino koea, kautatani wakandua, na ikarua ni vunau. Ka wasea wakarua na ikatini ni vunau. Merau ni tini karua tau dhago kina na nona i vunau na kalou. Taredha na kaya dhakava koa ni katini ni vunau. Katini ni vunau mo kako ni kodhova, na nona vale na kainomu. Mo kako ni ndomona na watina na kainomu. Se kodhova na nona tamata. Se nona vanda, se nona pulmakau, se nona yasa, se ndua na ka, sa nona na kainomu, sa ngai wasea wakarua koe, na kau Kongo. Namba dhiwa, bita kina koe mo kako ni kodhova na nona vale na kainomu. Kena wo, sa ngai wasea koe, me kena ikatini. Sa yadho kina me tini taudhoko na nona i vunau, na kau Kongo, e na nona kau televi, na karua ni vunau, ka waka halonganga takatiko virna lutu waka pekani. Meron daw ngaraba na kalou matakau. Dareda turanki na marama, e ndua na kaya daw tukuna na tamata. E na vingaw na makawa, membaleta na manmano. Na daw la kaya niya na sona banua era sustukin na manmano, en dareda na weni avandra na mulu makau. Dareda na vingaw na todo nga na muleti ko na mulu makau na weni avandra. Sa tige me baka mawe levu. Wira talanga na tamata era susumbul makau tiko sarana muria talanga na weni avana na bul makau ya. Man lalai era tiko na lomba ni itiko ya wakana kuli sana tiko mera muria talanga. Sana yado na ngauna sana levu na maweni bul makau go. Sa yado me ngaun sala sa muria keda na tamata. Sa wakakina na kena visa utake sona ka e tu ena wasni kalo. Sa reida visa utaka na nona i vunau. Sa reida ni sa, visa utaka na ngauna iso. Visa utaka na yal ni singa. Ta reida na nona wasa na kalou e kai weekenda, ni na numo koe me visa utaka na ngauna ke na lawa iso. Tisu Karisito asing ni visa utaka. Na kamen baleta na nona i vunau. Wago sivi na kamen baleta na nona singa tamu. Kaya na
na nonra wala tuku kore na tamata rando wandindi kena vi kamakawa na kena visa uta kena singa tamu a senga ni daga waga sauri waga malua e rauta ni waki na 5 century e dawa na ngauna sa mata u kina tamata kede sa yado me waga ndeitaki na visa wea madio na kena wase rosa ngabul kaba kena tikina rosa ngabul e waga ndeitaki o chisu se voto e wasa ngabul nemba ki me rusa ko Jerusalemi sa kaira o veritou dou kila nindou sa se me kakuniado na noma dou se na wuli liwa se e na singa ni vaideu ikila tuko chisu nina yado mai na ngauna na waka taini taikina na wosa nikalo na yado me visa utaki kina na nona i vunau na kalo kina nona singa tamu and the rei turang kena marama na nona rambula na apostolo era la veta dagi tu na kame mbeleta na kabitu ni singa ma singa ni vakadengu Wadaga na kena wasi tin katole tikina wasang bulkarua. Kena tikina e wasang bulkaba. Kala tina go ia nirsa duru tiko yani. Ersa kerker me buno teki vira na wasongo ena singa ni vakadengu. Sataraba mai. Ia ena singa ni vakadengu sa muri. Sa boe leilai me oti keda na leo ni koro. Nirsa songo ni vata. Me rongoda na wasa ni kalo. Pasi katiko na nonra muria na singa ni vakadengu. Singa ni vakadengu na singa dava. Na kabitu ni singa. Na singa ni vakadengu i choba. Na nonda kalo. Singa ni nona singa ni doanga na matalutu. Na nona singa na kalo. Dave ka weekend na kena ikuri tikinango. En isongo lotu me Thessalonica. Erto sa edo kina na apostolo. Ki Thessalonica. Asa tu kina indua na nonra vali ni lotu. Na kaitsutia. Arsa dhuru kina vira ko Paula. Meva kana nona i wala. Kasa tolu na singa ni vakadengu. Sa vaka ulidira kina. Maine wala tamu. Sa reide turang kina marama. Maine vakatike bu. Kina i vakatakila. Ela beti dagi tunga kina na nona singa tamu na kalu. Na singa ni vakadengu. Na kabitu ni singa. Vakatambuya na kalu. Vakadengu kina. Kambitu vakatiki. Me singa me sota kina kena tomata na kalu. E vakadengu kina na kalu. Nga nreba na kalu. Me osia na vakadengu ya. Kiwi kenda keda nga na kai vuravura. Turang kina marama. Na reda manda na kena samai. Yada me dingomi na visa ungo. E ni matai ni century, era wakatambuya keda tiwa na tomata. Na kabitu ni singa. Se Saturday. E Sabbath. May nakarua, kini kalim ni century, sa wakatambuya kina na singa warawai, na kabitu ni singa. Kaya na singa na Sunday, ay matai ni singa ni wiki. Sa teke umeduru waka maluwa may na besango. Kaya wikenda na doon history book ngo, the people of Constantinople and almost everywhere assembled together on the Sabbath, as well as on the first day of the week, which custom is never observed at Rome or at Alexandria. Gwendo ni balabala, nangone rakalo tu kina na apostolo. Era maroi tu na kabitu ni singa. Isa tigebu me visau mai. Nangone basi ko mai kina na kaukongo. Tomani talti nangone sa ato kina na visau. Roto ni baki na 5 century nangone ato kina na visau. Kaya weekend na tikina ko almost all churches throughout the world celebrate the sacred mystery, the Lord's Supper, on the Sabbath of every week. Yet the Christians of Alexandria and at Rome, on account of some ancient tradition, has ceased to do this. Sa tegebu me visau, erendo wayangataka na vaya kabini turanga and the Sabbath, sa na ikabitu ni singa, na singa ni vakadengu. Ia na ngauna sa yado may kina na visau ngo, sa senga nirangai vaya doratarkin. Tapos ang ikan ay katulu ni makasama. Nanonang garaybi kalau mata ni singa na pekani. Sama yung vagabuna mera visaw kina. Na isongo-songo lotu may Roma. May na ikabitu kina yung matay ni singa. Mera vagatatambu kina. Sa tigong may adon na visaw. Kabikenda na history books go. Sabbath, a Hebrew day signifying rest. Sunday was a name given by the heathens to the first day of the week, because it was the day on which they worshipped the sun. Isare di rona kembali le usa tigebu mera usa
sema batamai. Kuira ndo batang buena kabitu ni singa sa tigu mera visau. Mera sanggarawa na kalau mata ni singa. Na kaimbuli sa tigu mera bagaroko kina. Kala sa senga ni bagaroko ki wana kalau na daw ni bembuli. Tapos sa kikana kaya ni kuryango. Nangauna sa may visau kede kina na kakede membaleta ni singa tam. The sun was the foremost god within the heathendom. There is in truth something royal, kingly about the sun, making it fit emblem of Jesus, the Son of Justice. Hence the church in these countries would seem to have said, keep the old pagan name on a Sunday. It shall remain consecrated, sanctified. And thus the pagan Sunday, dedicated to Boulder, the sun god, became Christian Sunday, sacred to Jesus. Saray de turang kena marama wakamalua saya ada membasi kena besau. Kina lotu wa Karisito. Sa tega mo ngole na ngole. Inondang garabi kalau me lesu tale kina evolution. Menda sangaraba na kambuli kasenga nindang garaba na kalau. Lesu tale kina bana nanungani tamata. Kasenga ninda bangulea nanonda sokalo wi koena kalau. Saray da ni katol ni baka samango ni sa tegevo me besau pagmalwa. May nakabitu ni singa kinay matay ni singa ni wiki. Taray da na baka samatarab. Tanga yung bulia na matanitu na lawa. May bagayadori na lotu e na singa sati. Matay ni singa ni wiki. Taray da na iwola ni tukutuku ni wika makawa hado VURAVURA. Vaidoro Constantine na lewango, on the vulnerable day of the sun, let the magistrates and people residing in the cities rest. Let all the shops be closed. Basiga kina na Sunday law. May nakabito ni singa, sa tekivu me sisi sombu. Me sa ngwile dhabi bagandua na nona singa na kalu. Me sa lawiti dhaki na nona singa na tamata. Me ngarabi kina, na veka imbuli ka senga ni ngarabi kina na kalau na daw ni bembuli. Andare de turang kina marama na visa ungo eda kabanga na tamata. ENA no la viva ga un geti na tebor. Basiga kina na yalo ni Antichrist. Vei sanga bata kina kalau. Sabi na kandare de na kina kalima na lotu sa wakatambuya na sokalo na kabitu ni singa. Se kwa na singa warawai. Songo kina bagandua na Sabbath worship. Yana lotu sabi wakitu. Lotu wa Karisito, kina matanitu ko Roma. Samayado me lotu waka pekani. Sabi waki. Sa ngwile dhabi na vikara waka bulidi tu may kina mawir na apostolo. Sa labiti dhaki. Waka sama waka pekanya na lotu wa Karisito. Roma na kai tuko na vikenda na wala ni istingo. Christians shall not Judaize. Tapi kena bambala. Para kakuni waka tamuya na kabitin singa. That is, they shall not keep the Sabbath and be idle on Saturday, but the Lord's day they shall especially honor, and as being Christian, shall, if possible, do not work on that day. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Sa sangana tamat. Me vai ngataka na nona kaukua me songoti kina na tamata na nona kena isema ve Jesu Karisito. Na singa tambu sa ikoa na nona isema. Wala kalu. Ni o koe na ndau ni veimbuli. Da rede tiko na nona ulutanga sauti. Ni singa tarangango. E adho kina na vei vaga vui. E wuli kenda tali kina vaga rua ko Jesu Karisito. Da rede na kaya dhaka wala tebor. Kina ngau ni sala kede. Mbito mai na kalu menda vambule kina. Mendo kune kina na vaga deo. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is a Sabbath day. Go on and revola na wekanta na lutu waga Roma, Catechism of the Catholic Church. Erawan din na tagatu. Saturday is a Sabbath day. Nagkana gani kuri, may tarongo, when then do we observe Sunday instead of Saturday? Kaya isaw na revola na wekanta go. Because the Catholic Church transferred from Saturday to Sunday. Na lotu wa Roma, sa visa utaka na solemnity ng bimbi
ni singa tambu sa ikuana kavitu ni singa kina singa Sunday na imatai ni singa ni wiki. Era walati ko sa nandau wala and lotu Protestant go. Kai tuki weekend at kina go, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scripture enforces the religious observance of Saturday. Kai weekend at kina go na iwola tambu, ela veta thaki tu, na kena mararoe na kavitu ni singa, na singa bagarawai, na singa ni bagadingu na kalu. Kai weekend na the fundamentalist meet for worship on Sunday, yet there is no evidence in the Bible that corporate worship was to be made on Sundays. The Jewish Sabbath, or the day of rest, was of course Saturday. It was the Catholic Church that declined. It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Dona kasama yado. Menda wana numa na nona tuda katali ko Chisu Karisito. Menda wana tambuya na imatai ni singa ni wiki. Enda reida, ne kavitu ni singa na singa LEWAI. Nadawa na vuna enda marroi kina. Bleti ni okoya na nondan daw ni beimbuli. Ono na singa, mbuli kina buruburango. Ne kavitu ni singa sa bakadengu kina. Na kavitu ni singa, wakaitaka wikenda na kalou ni okoya na ndao ni beibagarutaki. Na kavitu ni singa, wakanditaka wikenda na nona beiboli na kalou. Menda sa nona na buku Chisu Karisito. Na kavitu ni singa, anonda bagadengu. Singa menda bagadengu kina. Nisa bagadengu kina na kalou. Engan reba na kalou menda bagadengu bagatana kina watake kwai. Durang kina marama, enanonda ngaunango. Sureti kenda Tiko mai ko Chisu. Kina nona bagadengu sa kwai na kavitu ni singa. Sama isang ngana teboro me kautelevi. Me bisa utaka. Kame mbaleta na nona singa tambo. Kaya kau dolata Tiko na idol bimbi. Topo ni amanda. Madi una kena wase tinkandu al tikina rosa bul kawalu. Daula ko may biyaw ko ikimdo bagayan nga sa wada. Kadolata na idol bimbi. Au na bagadingo ikimdo. Na bagadingo ngo vina kata na kalume numu. Isa bagadingo kinoko vina kata ko Chisu Karisito me da bagadingo taranga kina ko ikenda batake ko. Durang kina marama enonda ngaunango sa matata weekenda na nona singa tambo na kaluwe singa ni bisau. Na tamata e bisa utak. Na thapa na ka e na waka yabutagi kina na nomumbula. A kair na numa na tamata, sena i wala tambo. Marika na kena wase bitu na tikine bitu. Kai weekend na tikine go, asa senga ni yanga na nona masuti au. Nira sa bagabubuli taka na vuna uni tamata, may bagabubuli. Nindaw sa ambita tani na vuna uni kalou. Kabagambauta na bagabubuli ni tamata. Kai weekend na tikine go, nona ibabubuli na kalou. E Tiko. Ira kedera muriana nona ibabubuli kena nona ibaro. E na baka tunda linga vira na kalou. Ia ke baka inda sa ngole tani mai wana kalou. Sa dhabuka na nona viwe kani wata kena kalou. E na senga nindua na kenda isema taile wa. E na senga nina rongodi kenda go kwaya. Balete ni sa ando tani na wanua inda sa ngara kina. E na nonda ila walako. Na dhaka na kena wasi tini kabitu na tikine tolu sanga bulu, kena tikine tolu sanga bulu kandua. E wara itaka wikenda ke baka ando tani tu na singa nda lo tu kila. Na kalowe waso tikenda. Kai wikenda tikina ngo, iya na ngauna nilia sa wasota oti na kalowe. Asa baka rota na ngauna indai vir na tamata keda nga. Ena bibu no keda nga. Mera bibu tuni. Nisa lukuda ko koe na singa. Ena LEWAI VURAVURA kina. Ena lewanta dono. Turang kena marama, nonda ngauna ni lilia sa waso tikenda oti kina na kalu. E sure tikenda Tiko. Menda mai indua wata ki koe. Ena nona singa tambo na kalu. O dei, enda na ndingi taka, menda na ngarabi koe. Chisu Karisito sena Antichrist, na medei Karisito. Koe vila ka Tiko me se somi taki Karisito. Vena vuno menda na tukina. Tona apostola na ngauna satanre kina, e warau ni nona tau lotu. Warau ni bima LEWAI kira na leo ni wanua. E na buku ni kair tau wambauta. Tau sangai waritaka na dhaka na kena wase lima na tikine rosa vulka diwa.
sa kili kei keitou, me keitou talai rau wana kalo, me ka kua ngā pēra tamata. Turang kena marama, e nundonu, menda talai rau ngā wana kalo. E nundona turanga, ki lai, do vera reformas, na dano Martin Luther. Do vera na mbete, I lotu waka Roma na ngono ya. Dau lago koe Roma, en dau taumbale takau koe na skala skanta. Koe meran dau kamba dagi kina na kamba, kara waka tu saa tiku na non rei walwalada. Saan dau lago dagi tiu kina waka bunga, gai wakila na turangango, ni senga lindona waka viengu ya dawa. Sangali wangang garatale koe na wasi ni kalau. Sangai reido koe ni tunga na wasi ni kalau. Ake ni walindundua. Iku ir na tamata ra wagambauta na kalau. Era na wagambulai. Reido koe na efeso na kena wasi rua na tikina walu kena tikina diwa. Ni saloloma walangando sa wagambulai kina. E na wuku ni wagambauta. Sa sengai na wuku ni dakadaka. E kakua kina endua endo kai koe. Kaya na ngono era ndo sauma na ilabu. Me mboko kina na nonrei walwalada. Ina ngauna sa reida kina, ko Martin Luther na raramungo. Ina wangmulai ngana tamata ina wangambauta. Ka senga ni kaya da kaba, me wakana kaya randu da kaba tiko na tamata. Me randau kamba dagi tiko na kamba ngo mai Roma. Sanga I tike wu me vi sanga kino koe kiri na lotu na ngone. Sanga I wala kino koe na itukutuku ngo. Unless I am convinced by the testimony of the scripture or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in the council alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the scripture I have quoted, and my conscience is captive to the word of God. I cannot and will not recant anything, since it's neither safe nor right to go against conscience. May God help me. Amen. Nangauna sa reida kilo koe na rarama. Sanga imbiuta watau koe na nona itukutuku. E rauta ni diosanga wulu ka 5 na nona itukutuku. Ka wakota e na wali lotu. Katumu ni wali lotu mai Wittenberg. E diosanga wulu ka 5 na ka e reida koe na nsa wandi kiawa na wasi kilo. E sanga ni ndoa wata kina na lotu waka Roma na ngona ya. E ado kina me sebaki, biu na LEWAI, e na nona vina kata me nduri, ka wakandete koe na wasi ndundua ngani kalau. Turangi na marame na mboni kua, ko tisu e sanga ni visau. Na tamata e wakaba na visau. Ke waka indona wanua menda rabi kina, ta rabi we tisu kena nona wasa. E sureti kenda tiko tisu Karisito, menda talai rau wa, ka wikenda na wasi ni kalau ke wakando salomaniau, to talai rau kina nongo ibunau. Isa andona na masu. Turanga ni mami kalau ke mami wawini vinaka. Ike mami raida na prophesy. Isanga ni visau na kalau. Ka membaleta na nona ibunau. Ka membaleta na nona singatambo. Nibu ke mami talai rau nga wike mni ke na nomani bosa. Wandi itaka ni mami dingi. E nambongi ni kua. Iwasoti ke mami na ne mami walwalada. Was kai ke mami na nomani bagadengu, ke mami sa maso na dai chisu na ne mami turanga, o ko sa ne mami wangambula. Amen.